Aam Aadmi Party tum election rally mate armu ka chenga sai kedeng pon hosi ka cheklo ni phai ka thomar ni lakha kre Sri Lanka constituency long Aam Aadmi Party a candidate akhai jiten rong pen armu ka cheng pang cheng pon si polong ko mai ji IT la pen Lanka constituency ang kanga dangalong armu cheng pon labang sar mu ka cheng pon lake non ka bang ji karbeng long Thomas Consola long bang pu kang wai mate MSC kiligalong Lanka constituency long Aam Aadmi Party tum ka chupai ponja phanse armu cheng pon lo lapen konsi Aam Aadmi Party atum armu kidoma kacelang pon lapen kewang ji karbeng long Thomas Consola long bang pu kang wai mate MSC kiligalong Lanka constituency long pen Aam Aadmi Party ka chupai vek ji apan do desang sipina sun sinon molom thek pon lo lapen BJP Congress SDC PSL chalong kedo tum amethang asang paning ka chithik ka ve jok Aam Aadmi Party asolong penana bang pubang betum chipong don ji armu cheng don lapen kebang ji karbeng long Thomas Consola long bang pukang wai mate MSC kiligalong Lanka constituency long pen Aam Aadmi Party jong si haida lo pulotang te Lanka constituency ang kangalong kaching tor mo deng ponji lapen Lanka constituency ang kangalong divisions tame mission cultural MP ponji lapen Lanka constituency ang kangalong BA MA BCom MCom kachali ka pasta atuma pans tame ake joy pen government job pi ponji lapen article 244 is tame implement vek ji pusining je pon lapen Lanka constituency ratum anso che Aam Aadmi Party along cherap chetonang pusining je pon labang so Aam Aadmi Party atum armu ka cheng pon along Aam Aadmi Party apan aning kang sam aning ka chithe atum chetong dun si armu pai pong dun pen Aam Aadmi Party candidate akai jiten rong pia pan aning pathe dun si anso se aning porong dun rinti news report luti ki mi penglong নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব 2022 চন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল নিৰ্বাচনত 11 নং ৱাৰ্ডৰ লামচাৰ সমষ্টিৰ আম আদমি 11 নং ৱাৰ্ডৰ লামচাৰ সমষ্টিৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত জিতেন ৰংকেই ডাঙৰীয়াক ঝাৰু চিনৰ ভোট দি জয়যুক্ত কৰক ৰাইজৰ জয়ে আম আদমি পাৰ্টিৰ জয় ধন্যবাদ Pini nyali tum tak 11 nong Lanka constituency long ar musijeng kipi long kon bak muluk nang kasitong untuk lapen kapre ka song tu kan sampai dak nang sipa untuk man to nang litu media kai tu milip kana bangso apo nang iko nang litu kancoro lo ladak pini litu bang suri sosial munin litu pini baik lapen ar musijeng pedolo lapen ladak BJP Congress untame nilitum long nang cipa ogdulo la sinilitum non daklang daklo nilitum la Aam Aadmi
parti si dak tegar nong lang fair penti highway to sini ke thel parti si dak asama CM kebang pen kupine atas siksak do manang litu mumbong asam CM dak wang det pen litum siksak up tapi siksak se tapi bonta nilitum isi ku dem mangkana lo la BJP asong tumbang jate nilitum ban nangka phire pena jok nilitum poster kang sek dolo kaphalang no dolo la helo nilitum siksak ka thek dam lo mangke alang lagi bukan ke 26 constituency long sudah me BJP sih high labji tu sih alang li parti si mai long ni je la sila songbong pen litum ke song kimi pule putam deta hinoni lang madak karbeng long bang ke la songbong pen ko anna jakong nalitum kasi parang dola alang tum siemang pulo long ko proxy se haide jip mane adol ka prega velo sikam thako late alang just lam cham cham mason sikip ko nili pun ati nilitum non da am admi karbi anglong am hang nang pa thek det pen nilitum am admi song tu Delhi kachari ke me pen jok la pen nilitum a hok alama bang nilitum rat along ka pile pen jok ongdung atum non kachari bom a political song ban kindesi nilitum lo nang chepa ogdun lo la pen nilitum long amar milong cepak berperat tum aning karong kepik kanjang lalu nilitum ke hayi pang theka dak lang dak